Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba ke lapha wengane zakwethu. Ushintsho alibanga khona ke lapha wengane zakwethu ngenkathi umhlelo womcimbi ke lapha ungeloviki ememezela i-top 6 yokugcina ke kuleli sonto wengane zakwethu lapho khona qhudelana khona abaculi bazo owinayo uzohamba nawo ke u100,000 ke lapha wengane zakwethu. I-top 6 ime kanjena ke lapha wengane zakwethu. Number 6 ubheka ihonga, bese kuthi number 5 ithwasala ikhansela, bese kuthi number 4 amageza amahle, number 3 amavikela mbuso, bese kuthi number 2 igcokama elisha, number 1 kuba ukhuzani ke lapha wengane zakwethu. Okunye akushilo ubese encoma ke lapha ukusebenza kwamavikela mbuso ukuthi iviki neviki mkhulu umehluko awubonayo ke lapha kumavikela mbuso wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzuvo lakho ukuthi ongaphandle kule top 6 uyabona yini lapha wengane zakwethu, mhlambe ukuthi ungambona agijima ebadlula bonke labaculi laba wengane zakwethu abakhona njengamanje kwi top 6, ngoba abantu abaningi bebelokhu bebuza ke lapha abalandeli bethi luphi, nami angiluboni ke lapha wengane zakwethu. Ake sidibane lapha comment section ngizuvo lakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela ucinezele subscribe cizene bell ukuze uzothola njalo ama notification mas posta i video entsha.